Halo guys, selamat petang kepada semua kita. Bertemu lagi dalam channel saya JS Borneo. Oke, hari ini kami berada di Samarinda. Samarinda. Oke, jadi hari ini mau jalan-jalan tengok pasar di Samarinda sini guys. Oke, jadi inilah suasana nih guys. Coba kita tengok guys. Beginilah suasana di pasar Samarinda guys, dari view dalam kereta punya. Oke, jadi kita mau jalan-jalan tengok macam mana suasana di sini guys. Rasa ialah semak Christmas ialah penuh dalam tu puasa. Oh, saya dah mata. Guys, kita akan lihat kuih muih. Sini banyak kuih guys, banyak kuih. Kuih muih. Ini ada kek. Jual kasut. Sini pun ada jual kasut. Baju. Ada raket. Ada raket. 99 ada, 50 lebih ada, 230. Banyak jenis raket di sini. Oke guys, kita sudah jumpa kita punya wangi guys. Ini dia.